Christ Media TV eiraka ryawe. Christ Media TV irhabo gumane kureke bisya ibirungi ebiru kushanga umuceka cyawe erizo w'ibiro bina biko 12 wabayiroho Minister of the Vacancies zihanga honarebo muri nawe KAMUKAMA ahikaha kusima ko wabayiroho venarebo obwahati ori kanoni benono barire ubajwekire biro bishatu biko 12 akabafuru kanoni honarebo nawe KAMUKAMA ahikaha kusima ahiyagambire bintu birungi munonga honarebo muri KAMUKAMA nashomwete Minister ntumujikira ha bintu bingi ebiyakorire ihanga ry'eti Uganda ntumwishwa akakoroha nakachiko akafuteza ubururu bwire buringwa yargaye yakora na State House heza ubwire ahiyargiremu no bamukuza no bamha obwa Minister ubufite bekanisiza ihanga ri ntumwishwa mu mwaka gwe 2021 akitabo mu karuru kabacyara ko kwebembera district yite ya KAZO kuza kwetorora KAZO yitu umucondoza no kwereka ngo akasinga karuru ubibuke yaho ikitakashoborokerwaga ahabwenki bayangire kumurangira kandi ho n'abanyakazo nibebuza ahabwenki akaruru kabo karangirirwe umurimbara honarebo muri nawe KAMUKAMA kuyayetabira mu karuru ke 2021 kubabara kumwitegereza yashuma hansi ahamurka n'amagombora yatandika h'ikibina ekitari mazinaje agenzanye mu nkurikije kuna abagambire cy'Etasya nare mwanyitegereza ata nanjye nabarabenye irabagambire nabarabenye bana bakora muri iwe bira kabisa ko hata kwangire binabyanje abakare wino ganga arakora kwijare bafite umbyuru sibukuza kutwiho mwanya kaswara umbundi so kabara boko nyuma nabakora muri bibiri bunumuruka bwino kibina cyawe mwene babetsere barya muriho komite yabo niko bambaze murisha umurwa wawe niko niba KAMUKAMA erwebembera abakazi abumurika agwawe niko haza marafike abantu barahaniye bana batandukanye n'umusi nakoresha tenda bashaka tafayeza kumagereza akaba bakazi kuna abakozi rimwe bina Olchibina china bakali maganabe wari bakati abandi bogire batahe ashyize kwihazabo ko abaronko bamenezinga miliyoni 3 n'eshatu nabo bakize musha tujuma abanyatujuma mwile msinga weka magenzera mu ipeke kigambe abaruko bakachunda amazina ni nyetwaho na Rebomore Rwandongo Red Cancer at Maparish oishe mweri marti mai wakaine hona Rebomore tikitegereze cya yatandikire kibina kachachira katandikise umutwaro gumwe n'1000 sofa fine miliyoni 5 miliyoni 5 bakatara kusomwa aha wagaye bona bamanyi turiyaba manzo marego ko kwakiramba tubire tumanyangu sako yitweji katandikirwa umushinga wa kweta imari cyabasa no waburunga wentubire paka manero yone ni marende yone hati tubire katandikisa embaru mwene 12 umurwa kwanza twashita amatatu n'intwara na munana konarego wananka wishazeri dani shumosho yagongerera musente hate shahe gitwine miliyoni 9 n'imitwaro kagana mushanga kama bahuguze akabibure kweri kugamba
ngwe bakorira mu nde kitanda ubonako nubuza kushika dushora heru nduzakanono ahamutugwino yaragayo kitinisa ho nari bomore nawe kamukama yabyegambira ngo akibembezo mushinjo warkwita chamani rumari yatana koza sakoza bacara ahamurka obwahati omurko gwarwe mkoma yaguraganisa embuzi 20 kwa kwija kuzeretera omurko gwarwe mkoma bugarhe hamwe na kijuma mwebare so ateki kibe cy'egombora yarwe mukoma egombora yarwe mukoma bashira bakasinga kagabona abayumvire bano banyana banyemeje kubatera mu umuganda ikibina izacereze muzi nyuga muzia romba makubara kwa maana ndio zibasha nsangare za romba mazereke wemkoma eza kijuma azbare kijuma ninyenda ngumunde teso kumarazireberere kandi buri kibine cyazikuzege cya kure ahangu hataba cyangu buri mwaka ni mani nyigera etimba cyendeke kwenda kubanso mu KAZO n'abakasiteza abana amaju batwara mbakama kweshengereza fizi kubateza amaju kubatwara mbakama kurondese tizokora gusa icyo nyenda bakazimwe cyeyiheho twara abantu mbakama barondese mirumu kwetukarushaba mubakareba bakazi niko tweka mugongo niko twekora hamwe niko tweza amaju icyo abakazi twenda kutirgamo ekintu cyenda sayo maka barkayo mukazi enye kugira sente izashomesa abana be kana wakatsigaza honke ezo kwija kweraguza y'ababiri ateki nenda sayo maka twenda kutandikira abakazi bahereza amani numwebare mnoga yebare kana kunyeta akusimiraho bishakuye barengira umugi abahure mwe n'abaryaha abanywani banje abanyarwe mukoma bagenzi banje unkwatse tubinge bworo mbaka unkwatse tubinge ndasyambi unkwatse amataka bitu garikemo amagoba okucira okutunga amagoba hati narebo nawe kamukama tiyakomaho honka yagambira abantu mwena abo kwenda kubyara ikibingo na shitinyatsi mwijo mu Christmas mbase kushikumu ko wenya kinombe abahereze embo ebe yamate beja kwiruka konka yahinduka yakushangaye aharuta ikumeze kurarutwara hadaya y'imyaka n'imyaka abarisabente nyowe nimbige kinyatsi ekibingo oko ikumi n'ekinyatsi n'embibe eyo linyankokore nayo ngingo oko ikumi n'abiri kurejo mu kiro kikuru inza kukitema ekibingo orikwenda ekibingo embibo y'ekibingo kirungi aijo wanja kyakiri mubyare owanje nyakinombe nkakirekaho nakikuza ninyenda ngo mutandike okongeraho ndogwere kuri omwishwa mutandike kugyongerera ekirisa zikakama amatete gatunguka amwe nyekyande tahe kya kabiri kunaizira munagumani ngambira abantu entasa y'omumaka entasa y'omumaka entasa y'omumaka enka abantu bengi tebaranyetegereza oba nanye tikumanya kubishobora tikumanya oka entasa y'omumaka abarisa bagenzi banje nanye ndi omulisa amateka awe obere nokama rita 10 bishopu ningera nokama rita 100 nkawa imwerezo wakamera turi bishopu shere hati nokama gari kwingana nukoga munyinga garatubukira Stana istiraha bei omuhendo gw'amata gw'olukamu murakyebunza ekyo kola nokamartigana witu nokamartigana emyaka 10 ekyo nentunguka mu mazima nonkamaiza garwe mukoma aga shiringi 10
Wangwire w'omushana agotumurugabazi enguuto ezifire ezo tumukuzibaza mbwira bebe ndizikubara tumezoyija mbashabe ebyo ebimutakwebasisa nk'abantu b'ekicweka ekyo abakazi bagenzi bange bakateereza entebe zaitu hasa tunaizira mukwesimba nkibuuzana nti tukimwe entebe y'abakazi nje bakorera ki eri bagira musha abakazi bondi bakora ki nibakora ebyo ebibiina nibakora otwo entebe y'abakazi omushaara omu paramenti nibakiza abashaija nimukimanya ekyo nimukimanya ngu nibatunga omushaara ogw'okukira gw'abashaija mbwesa tukora nootunga omushaara nigwoguma n'ogw'omushaija ninga bondi noomukiza manya hati imwe mwine constituency haza ekintu ekimyenda mukyegi tugume tureke kunaga obururu rero tukazagaruka enyuma kutunzi hati korano Nyamushozi district ya Kiruhura eine amashaza abiri amashaza angahe abiri kimanyisa kuterike owomushaija owakashongi tarikwinganisa na mushaara na MP w'omukazi wa Kiruhura abo boona bamubarira Kiruhura yoona oriya bamubarira Kashongi mwakyetegereza n'obwetu b'ekikazo nawaza kureba aha sente honarebo dana arikutunga ndetse honarebo kutunga namugize omushaara so nikiba tukimanyisa ngu bakabeire nibakora ebintu by'omuntu oriya nayombeka enguuto nakora enguuto ogwayombeka ekanisa sente zibarikubaheereza eza constituency zimwe so mutagaruka shumya egi entebe y'abakazi kugigarira ahansi ahandi mukama bafiire omugisha abantu nyamwingi bakisimira abarimu Reveranda Kanoni Benon twine mujuni nawe origira haba Venerable akaba Furu Kanoni bakamubwira ngu naye baraguma omu bantu nabakora nabo nibija kumusomorera rero mu ngaro yitwa barukunda rw'imikofu rero mukama yagikundira kimwe muri ngeta yo namwija kusima kwanjye agaraga mwije kushemerwa hamwe mwije twekunde tukoreke iki Honorable Mbore Kamukamu ye bari mu bantu bona umazima abantu bakutira mu ngaro umuntu kusingwa burura kandi akagumana akora abantu ija kwata mu ngaro yebare uyu muntu w'abantu anje abandi turakusingwa bakataha ekikumanyisha ko leta ururoko no korensi yanjye kama kumugisha yebare mnoga namweni warukwijo wanjye yeso mwigu nahibisi yebare mnoga impendera nimbeta mwena nimbashaba kurahanga tubugisha kandi atenentia n'ubujye biri kumwe na busanzu mwije tushimirwa hamwe kama zimwe simara kundeta cyara wanje bija kwatanisa nemwe mukuru kubanza nagasabira kusaswa kwa kumukatire kandi mpande joni mwaganda ubuteji amwagigambere uko ngapolitics zatereta yona nkagira bamu Honorable Kamukama kuziri wene ndenaribeta eki nahanta ekyo necha bakaza baburuka kunkanyo woye kashemerwa nambwenu cyara Kamukama kandi korana we abo tunisi Honorable Mbore nawe Kamukama nahiga abantu mwena ngu mubinje entasambi omumaka aho wakora Media TV nde Ero Negana okuruga nkungu